мен кантип китепти сүйүп окуп алсам болот? Дагы барбы? Азыр Кудай кааласа өтө жакшы суроо бердиң. Мүмкүн акырына чейин агар жакшы кызыгып угуп отурсаң, шу сурооң үчүн мен сага приз берем. Только али эмес акырында. Ким апасы бул баланы? Вот Азамат, рахмат сизге. Ушундай суроо бере турган баланы өстүргөнүңүзгө. Эми урматтуулар, үчүнчү суроону берди. Tez, andan da tez. Lexus Jeep'tin motoruna niye işleydi ekan? Alpen bu жерде 80-100 milyar neyronlar bolup turup, sinopsis tarafı oşolor bir-biri менен байланышып, анау катып кабастан ойгонуп иштейт экен. Түшүндүңүздөрбү? Эми мен баягы угууда боюнча бул балага приз берейин, анан бир келин, бирөө жаш баласы менен туруп суроо берди. Ошолорду бөлүп Арчакта. берейин. Kantip kitepti suyup okup kalan деген okuucu. Matematiksin? Ben özüm matematikim deydim. Bunlar rahatım ki bana. Nur geldi. Yaxşı Nur geldi. Jaman ele rahat. Düşünüp koyup kırız. Nur geldi'nin apası, Tarik apası. Nur geldi. Kuday sana ömür versin. Önü ösüp ata-enenin razılığını alıp, elge kızmat kılıp, alın bolcuk ilahim, Kudayım dep durdu. Bunu yerin bakanlığı kaldı, bakasa şirkette her okusan, su dualar aytılır. Urmatlı